Annyeonghaseyo yorobun, Farzona Imnida. Xush omадед ба канали оилавии мо. Ҷавони бо маърифат, бо тамкин, хоксору наҷиб, лоақал устувор дар зиндагӣ. Курси забонҳои кореягӣ хондам 3 моҳ. Баъд той кардим ва омадим қати шавҳарам. Одамошон хеле хубанд, хеле меҳрубонанд. بعد اهرالجان شخصانی که با خودش خودشون از بسیجانی کرده و برآمدنی یگان حجت مخصوص در کار است. ҳоло бошад дар шаҳри Сеул ҳамчун менеҷери департаменти идоракунии филиалҳои хориҷӣ ширкати SJ Logistics Group фаъолият дорад. аз ин лиҳоз бисёр ташаккур мегӯям аз номи худам, аз номи оилаи худам барои ташрифатон бо ҳайрамахтам мегӯем. оянда мо шуморо бо интизор ҳастем. оши Дурдонаҷонро чашидем. маълум аст ки кадбонӯи моҳир асти Дурдонаҷон. Сегодня мы рафтам, амин забони кореягӣ 3 маҳ ҳамон вақти вай донишгоҳ тамом кард, рафаи ҳамон донишгоҳ мехонда. ҳамон забон курси забонҳои кореягӣ хондам 3 моҳ. ва ҳамон тоҷиконе ки мехоҳанд ба Корея биёянд, агар роҳҳои осон бошад, мегуфтед ба ҳамин тоҷикое ки ба Корея омадан мехоҳанд. аз ҳисоби оилаатон я занатон зиндагии шоҳона доред, рост аст? рост мегираду ба дасти шавҳар ода меспорад. баъд ҳар рӯз шавҳараш 5000 мекард кофи нӯш. пеш аз оғоз кардани барнома, як канали апаи азиз ҳамноми худам Фарзона, каналашонро баҳратон шинос мекунам. апаи Фарзона 33 сол доранд, оиладор, соҳиби 3 мушкатёр, яъне 3 шербача ҳастанд. бачаҳояшон мактабхонанд. ба ғайр аз тарбияи фарзандон, апаи Фарзона дукони шахсӣ доранд. ана ҳамин пухтупазҳояшонро тайёр карда ба дуконашон равон мекунанд. албатта ки даромад доранд ва ин ҳунари асили кадбонугиро дар каналашон низ баҳри шумо пешкаш мекунанд бо ҳар гуна пухтупазҳои аҷоибу ғароиб. номи каналашон просто и доступна. канали пухтупазҳои гуногун ҳаст. ҳар гуна пухтупазҳои лазиз тайёр мекунанд. шахсан худи ман аз рецептҳои апаи Фарзона истифода мебарам. каналашон ба ман писанд аст. касоне ки дароянд, албатта ки аз пухтупазҳои апаи Фарзона бо таби хуш истифода мебаранд. бонувоне ки то ҳол обуна нестанд, ба канали апаи мо даромада обуна шуда, аз рецептҳояшон баҳри фарзандону оилаатон пухтупазҳои лазиз тайёр кунед. силкаи каналашонро дар зери видео, яъне дар комментария закрепид мекунам. даромада аз номи ман саломи гарм расонед. салом! Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Annyeonghaseyo yorobun, Farzona Imnida. Хуш омадед ба канали оилавии мо. ҳоло соат дар Корея 8:10 субҳ аст ва мо айни ҳол бо аҳли оилаамон ба як хонаи оилаи тоҷик ташриф меорем. бароятон аҷиб аст ки мо ҳоло бошад ба хонаи кӣ меравем? ӯ кист? дар Корея чӣ кора аст? яъне ба Корея бори аввал чӣ гуна омадааст? бароятон аҷиб бошад. пас моро то охири барнома ҳамроҳ бошед. рафтем аҷо рафтем небахча рафтем. хуб подписчикон, ин субҳи барвақт мо роҳ сӯ гирифтем ба тарафи Сеул, пойтахти Корея. лек барои чӣ ба Сеул? чунки меҳмони навбатии барномаи мо аз Сеул ҳастанд. ин оилаи ҷавону бо маърифат таклифи моро пазируфта, моро ба хонаи худашон даъват карданд ва дар ин рӯзи истироҳат нақша кашидем ки ба наздашон равем. аз Тегу, яъне шаҳри мо, то ба Сеул 4 соат роҳ аст. лек мо ба дурии роҳ нигоҳ накарда баҳри шумо подписчикон як барномаи диданӣ тайёр мекунем. оиди Корея ман тамоми маълумотҳоро дорам.
лек дар ин барномаи ташкил карда барои шумо подписчикон меҳмони барнома шахсонеро ки дар Корея зиндагӣ мекунанд аз 0 ба 100 баромадан яъне муваффақ шудан аз заҳони онҳо боз маълумот ҷамъ карда бароятон пешкаш мекунам. Ҳама он саволҳое ки оиди Корея пурсида будед, яъне роҳҳои кору зиндагӣ, роҳҳои таҳсил, роҳҳои тамошо, хулас оиди Корея саволҳое ки гузоштаед, насиб бошад иншоаллоҳ рафта аз забони ана ҳамин меҳмони барнома бароятон ҷавобҳояшро мегирем. иншоаллоҳ ки барнома беҳтарин барнома мешавад ва ҳатман ки мақбули дилатон мегардад. қариб ки ба шаҳри Сеул наздик шудем. инҷо бошад Ҳюгесо. дар барномаи гузашта фаҳмонида будам ки Ҳюгесо ҷое ки ронандагону мусофирон 1 соат пас метавонанд ки фаромада қоматҳояшонро рост карда об нӯшанд, хӯрок хӯранд, ба ҳоҷатхонаҳо раванд, яъне каме истироҳат карда баъдан боз роҳро давом медиҳанд. мо низ каме истироҳат карда боз роҳамонро давом медиҳем. 시리다기의 카드를 삽입해 주세요. 결제가 완료되었습니다. 영수증을 확인하세요. окей, заказ кардем. насиб бо баттар заказамон омода мешавад. инҷо селф будааст, худи одам заказ мекардааст. не, сабек самшиб саё? не. 미니콜파? не. 왕콜파? 네, 여기에요. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 네. насиб бошад боз роҳамонро давом медиҳем то охири барномаи мо бо мо бошед. меҳмони навбатии барнома Аҳрорҷон Боқиев, ҷавони бо маърифат, бо тамкин, хоксору наҷиб, лоақал устувор дар зиндагӣ. дар як ширкати логистикӣ кор мекунад ки ин ширкат ширкати калон аст. дар 16 кишвари олам филиалҳо дорад. Аҳрорҷон бошад қисми молиявии филиалҳои Владивосток, Москва, Алмато, Ташканду Варшаваро назорат мекунад. инчунин раиси шӯрои хориҷони шаҳри Сеул давати сеюм кор мекунад. бояд қайд кунам ки Аҳрор тӯли 3 сол дар сафоратхонаи Тоҷикистон дар Корея кору фаъолият намудааст. ҳоло бошад ҳамроҳи оилааш дар Корея зиндагӣ карда истодааст ва ҳамсарашон бошад ҳоло донишҷӯ ҳаст. дар яке аз донишгоҳҳои Корея таҳсил мекунад. оғози моҳи октябри соли равон Аҳрорҷон Боқиев дар миёни 2 миллион бошандагони шаҳри Сеул дар қатори 7 нафари дигар аз сокинони кишварҳои дигари олам шаҳрванди фахрии ин шаҳрро соҳиб шуд. бар зами ҳама пешравиҳою муваффақиятҳояш дар давлати хориҷа дар ӯ умуман такаббурӣ дида намешавад, яъне ӯ як инсони хоксору оддию заминӣ аст. дӯстони азиз, бароятон аҷиб буд ки айни ҳол мо ба куҷо меравем, яъне ба хонаи кадом оилаи тоҷик меравем, чӣ кора ҳастанд дар Корея, чӣ кору фаъолият мекунанд, яъне кӣ ҳастанд. бале, ин оилаи тоҷик Аҳрор тӯли 7 сол шуд дар Корея зиндагӣ мекунанд. хуб Аҳрор, ташаккури зиёд ки даъвати моро пазирифтед ва моро хуш омадед ба хонаи мо. раҳмат ва моро
масалан ба хонаи худ даъват кардед, инчунин ба ҳамсарашон яъне ба янганиз ташаккури зиёд барои меҳмондорӣ. Дар инҷо дар ҳақиқат ҳис мекунӣ ки тоҷик дар хонаи оилаи тоҷик ҳастӣ. Хуб Аҳрор, пеш аз саволҳои гуногунро додан, камакак дар бораи омадан дар Корея камакакам бошад маълумотет дар бораи худатон ва бори аввал ба Корея омаданатон, яъне чӣ гуна ба Корея роҳ ёфта шумо омадед? Салавал ҳамаи шуморо ба хонаи мо омадатон шумода мегӯем. Номи ман Аҳрорҷон аст. Чӣ қадр шумо хайр кардед. Аз ҷумҳури Тоҷикистон омадам, аз вилояти Суғд. Тӯли ин 7 сол мешавад дар ин кишвар мо иқомат дорем. Ман соли 2013 вақте дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон мехондам, масъалаи омӯхтани забони як забони осиёгӣ ба пеш омадагӣ буд. Бароям забони хитоӣ, корейсӣ ва японӣ, ҷопонӣ буд. Барои ҳамин пеш хонае ки ман дар Душанбе зиндагӣ мекардам, дар микрорайони 102 ки ба наздикии донишкадаи забонҳо аст, ба ҳамон донишгоҳ рафта пурсидам ки ба ҳамон забонҳои ҷопонӣ шумо даст медиҳед? Ба ҳамон посбон гуфт ки бино меравӣ сеюми этаж, ҳамон сеюми этажда як курсии омӯзиш ҳаст, намедонам ба кадом забон мехонанд ё. Ба хеса рафтам, ба пешам ки омада? Екатерина Катя. Мешинасӣ, на? Ҳамон Катя якум бор пешам омаду пурсид ки ба корейски мо даст метиҳем, забони корейга даст метиҳем, мо омӯхтани бошед номнавис кунед. Баъд ҳамин хел шуд, сар шуд омӯхтани забони корей соли 2013. 2013, бале, нагуфта намонад ки Аҳрор бо мо якҷо дар забономӯзӣ якҷо хондагӣ ҳастем. Мо бори охир ҳамон 2013 дида будем. Ман шуморо медонед кай дида будам? Ман шуморо якум бор неву хай ҳамчун як рӯзноманигор, ҳамчун як донишҷӯӣ ки ҳам донишгоҳ, барои ки мо баъд аз абед мехондем, баъд ки мо мехондем шумо қати тула мегиред ба фикрам, шумо кам дидагӣ ҳастам. Дар вай буд, натоқӣ буд, як конкурси натоқӣ буд. Малҳаги ТВ буд. Малҳаги ТВ. Шумо ҳамонҷо баромад кардеду якум ҷоро гирифтем, якум ҷои аввала гирифтем. Баъди ҳамон баромад баъдан ман ба Корея омада будам. Шумо ҷоро гирифт 6 моҳа ба фикрам. Дуюм маротиба буд. Дуюм маротиба буд, баъдан бо маротибаи дуюм ба Корея омадам. Ҳамон чизе ма шуморо дидагӣ будам, шуморо шинохтагӣ будам. Баъд дуюм бор дар ҷашни 10 солагӣ буд, 10 солагӣ не, 10 солагӣ таъсисёбӣ факултети амин факултет буд, дар китобхонаи миллӣ баргузор шудагӣ буд. Дар он ҷо шумо ба телевизиони Сафина буд, ба фикрам хато накунам, баромад кардед, ба репортаж мегӯянд, чӣ мегӯянд, тайёр омода кардед. Ҳамон чиз шуморо шинохтагӣ будам. Баъд инабад 2 сол дар Тоҷикистон забони кореягиро омӯхтам ва пеш аз ба ин Корея омадан, ба ин кишвар омадан, аллакай ман сатҳи 4 медонистам, топик сатҳи 4 доштам ва 4 уровень доштам. Баъд бо ёрии маълима, бо дастгири маълима Чоймиҳӣ ки айнан директори маркази забономӯзии кореягӣ ҳастанд, бо дастгири маълима ба барномаи GKS мегӯянд ку Global Korea Scholarship Program, ҳамон барнома қатъӣ ба ин кишвар дохил шудам. Яъне бо барномаи NID тариқи стипендия ба Корея барои хондан ба Корея омадан ва хонда ба хатм расондед. Баъд аз хатм шумо кор кардед ё ин ки соли 2016 вақте ман якум бор 2015 вақте ман якум бор ба ин кишвар ворид шудам, аввал мара ба шаҳри Пусан ворид карданд тариқи барнома. Дар он ҷо ман 6 моҳ забони интенсивии курси омӯзиши забони кореягиро омӯхтам. 6 моҳ. Баъди 6 моҳ шашум нево панҷум сатҳи панҷум гирифтам, топик панҷума гирифтаму баъд аз он ба донишгоҳе ки худам интихоб карда будам, донишгоҳи Конгук, ин дар шаҳри Сеул аст. Ба он донишгоҳ дохил шудам ва тӯли 2 сол аст дар донишгоҳ ба ҳамон факултети Конгде мегӯянд, инженерӣ мешавад, муҳандисӣ мешавад, факултети муҳандисӣ, лекин ихтисосам Aerospace Information Engineering. ҳамонҷо ман 2 сол хондам, лекин ихтисоси мо камтар вай буд. Дар онҷо мо дар лаборатория мо мешиштем ба омӯзиши ҷисмҳои ҳамагуна ҷисмҳои кайҳонӣ буд. ҳамон космос мегӯянд ку, ҳамон ҷисмҳоро мо мемӯхтем. Айнан авиатсия ки мисол гражданӣ, мисол лётчики ё ки мисол ҳавонавардӣ, ба он соҳа ман хондагӣ нестам. Беҳтарин. Бояд як чиз дигарро қайд кунам ки
ин ҷои таъриф нест. бисёриҳо донишҷӯёне ҳастанд ки мебиёянд тӯли 2 сол 2.5 сол мехонанд, кӯшиш мекунанд, лекин қабати 3-ро дар амихи муддати дароз гирифта наметавонанд ва Аҳрорҷон бошад дар муддати чанд сол, чанд вақт 6 моҳ қабати 5-ума гирифтанд. ин маъне хондагӣ будам, хондагӣ ҳам будед, лекин дар Корея бо хондан дигар аст ку. вақте ки ман бори аввал Корея омадагӣ будам, чӣ хед ки дар Корея забона ман камака хондагӣ будам, омадам иҷода ами сатҳи дарсии тамоман дигар аст, мушкил аст тамоман. баъд ҳар касам дар ҳамаи Корея барои хондан тоқат карда наметавонад. дарсошон беҳад стресс бисёр ва дарсошон беҳад мушкил аст. оилашон низ тариқи барномаи NID, яъне тариқи стипендия омадагӣ ҳастанд. вақте ки тариқи стипендия ба Корея барои хондан меоянд, мушкил нест, яъне азоб нест, фақат мехонед. шахсоне ки бе стипендия меоянд камтар мушкил аст аз ҷиҳати молиявӣ. лекин ин стипендия гирифтан кори осон нест, ҳаркас наметавонад. хондан сарахам када хондан дар бисёр хуб аст ҳамин информатсияҳое ки барои ки бисёриҳо ҳамин чиза нуждатса доранд. Аҳрор медони бисёри тоҷикон мехоҳанд омадан, бисёриҳои ваёихмон намеган бигзор донам ва ёам биёям, бигзор ва ёдам шароит вай кунем бечора. кори осон нест, табани 100 кас 80 кас. бисёриҳо суол мекарданд ки шавҳари шумо кореец аст, шавҳари шумо кореец аст. ман дар ин барнома, ман шавҳари худамро дар ин барнома бо якум маротиба аст маҷбур дар ин барнома дар хонаи Аҳрорҷон ба хотири ҳамино нишастан намедонам. рӯи хотири Аҳрорҷон. лекин камакак якҷо дар бораи ана ҳамин барномаи KJSP, яъне NID тариқи стипендия камакак маълумот медодед, нағз мешуд. шумо ки бузургмеи шумо ҳал кунед, шумо бо камакак бой доред. барои он ки шавҳари ман ба ҳамин программа, яъне ба ҳамин барнома ҳам бакалавр хондан, ҳам магистр ҳаминҷа хонда тамом кардагӣ ҳастанд. аввалин хеле камера гаузона рехта гумид. аслан шавҳари ман ҳамин сабту ҳамин соҳаи ҳамин сиёмкаё вая нағз намебуданд, лекин маҷбур шинондем анаку маълумот метиҳанд. стипендия ки KJSP барои тоҷикон худа дута, ҳам бакалавра, ҳам магистратура. бакалавра асос ба забони корейский ёки англисӣ пурра мебошад. худа бакалавра чӣ мекунанд? ҷа прямо университет камтар споридан қинай через посольство мешавад. через посольство Тоҷикистон. сайти посольствои Корея дар Тоҷикистон маълумотҳо мешавад, кадом чизҳо кадом вай. лекин бисёри одамоя ва ё айрӯи чӣ мегиранд? якум вариант айрӯи донишгоҳи давлати забонҳои Тоҷикистон ё курси омӯзии корейский ҳамҷа. дуюм вариант одамои маориф мешаванд. донишҷӯён студентое ки через маориф документ меспоранд. студентое ки худтон прямо споридане инда камтар мушкил. ана уровни корейский англиситон сахт ки бошад, шумо метавонед документона через маориф подават кунед. вазорати маориф. ана донишҷӯёне ки магистратура хондан мехоҳанд, масалан тӯли 2 сол, 1 сол курси забон мехоҳанд, ба 2 соли дигар чӣ мехоҳанд? ихтисосшон мехоҳанд магистратура. ино худшон прямой метавонанд ки дӯстошмо прямой метавонанд ки ҳамон посольство ба документ подават кунед. бе инъяз, бе донишгоҳи давлати забони Тоҷикистон, бе вазорати маориф напрямой худтон метавонед. ин маълумот асос дар 1 сол 2 бор аст ин стипендия. лекин асос через Тоҷикистон хумоба моҳи март якум потокаш мешавад. документспорӣ аз моҳҳои ноябр декабр сар мешавад. ҳамин вақтҳо шумо агар сайти посольствои Корея дар Тоҷикистон маълумот гиред, информатсия метавонед ки аз кай документ кай вай мешавад. экзаменашон қадар мушкил нест. якумаш тарзи документспорӣ аст, дуюмаш интервю мешавад. сафир интервю мешавад. лекин ба дӯстон як чизи дигар бо як шарти осонтараш аст ки ҳамин вақта шумо метавонед через NID ҳамин KJSP стипендия напрямои университетҳои ҳамин Корея худшон според. лекин барои ин сайтҳои ҳамин донишгоҳ ҳама вақт омада нигоҳ кардан. дар барномаи гузашта як-ду се барнома пешниҳода ман тарзи дохил шудана нишон дода будам. ана ҳамун сайтҳо, ҳамин донишгоҳҳо дар омада вай кунед. ва чизе ки нафаҳмиде, чи саволи зиёдтие ки пайдо мешавад, дар ҳама ҷош ҷои ҳамин эълону ва информейшн аст барои информатсия гирифтан. ҳамҷо пурсе халқи хуба иншоаллоҳ ки ба ҳама саволотон ҷавоб медиҳам. бо хай чизе ки
Ana sana тебя реклама мекнем. А вот часовой зуте ки пайда шуд атай комментарий нависем. Договор ояндан ҳастем. Роҷун. ин танҳо барои барномаи вай буд. NID яъне таърихи стипендия омадан дар дигар донишгоҳҳо, яъне аз ҳисоби худ хондан шумо бе ягон ёрдам, яъне бе ягон восита метавонед ки ҳуҷҷатҳои худатонро дар ҳамон пасоса супоред дар кадом донишгоҳҳое ки мехоҳед, ё ин ки дар ҳамон донишгоҳе ки шумо хондан мехоҳед дар Корея, дар кадом шаҳреш ки набошад, дар сайти ҳамон донишгоҳҳо даромада документҳоятон, яъне ҳуҷҷатҳоятонро метавонед ки супоред. Ана ҳамин хел ва бояд қайд кард ки стипендия хубиш дар вай ки на танҳо хондан бепулаю, балки бо барои зиндагӣ пулӣ метиҳам. ҳар моҳ пеш вақте ки шавҳари ман мехондан ҳар моҳ $800 медодам. ҳозир бошад $1 миллион. این میشد $940. ана дар байни 7-8 сол бинед $140 боз зиёдтар шуда аст. 1 миллион одамое ки топики 5-6 доранд. не топики تو 3 دارن 5 бошин 1 миллион 100 мешавад. бо қимат шудагӣ 1 миллион 100 шудагӣ. даври мо ба ҳам 800 мегирифтам, 900 мегирифтам. 900 мегирифт. ва 900 мегирифтам. ин ози инода Авай ка досиям чӣ мегӯяд? мотиватсия. 5 гирам $100 зиёд мешавад. худо хайр. 500,000 зиёд мешавад. 1 миллион 100 шудагӣ. бо 100,000 зиёд мешавад. бо духтарчатон ягон чиз дига мегиред 100,000. духтарчам ай шуд ногуфта намонад ки ин оилаи тоҷик, яъне Аҳрорҷон бо оилаашон соҳиби як духтарчаи нозанин ҳастанд. айни ҳол бошад духтарчаашон хуб ҳастанд. насиб бошад дар рафти барнома, дар идомаи барнома агар бедор шаванд, мо ҳатман ки дар барнома духтарчаашонро нишон медиҳем. бале Ama man psikologum kadar yani kaç kere sonra biz dost karış karmızı. Çi zaman. İyi barnamaya vay diga durat ki çıkavdam duvar ne her yer davat kota durat. бале кота As mesela as ozi ina harujum bu xubtar medine soloy moba aytuvchiksin yakum bakalar faqat 2 nafar bu. Ki mesela O'zbekiston yo Rossiya 16-20 nafar bu. Bara misol yakum vaqti men omadam hamin inyaz ba vaqt jang bu. Munavse kursun 5 kursu va yo diga kurs mexondagi omuzlar qarib 100 nafar imtihon spordada. Ba'd guzashtem dukas mo ayqa inyaz 4 nafar raftem. Az önce tayyorladim. 4 nafar raftem. ӯ на фақат дар коргоҳ муваффақиятҳоро ба даст овардааст, инчунин дар оила ҳамсари мушфиқу хоксор ва падари меҳрубон аст. баъд аз хондану хатм кардани донишгоҳ шумо ба куҷо кор даромадед? дар куҷо кор кардед? соли моҳи марти 2018 ман донишгоҳро буд кардам ва масъалаи ба пеш омад ки амн ба масъалаи амн кор намехостам ки мисол пеш камда бо аминҷа амин тарзи кори карьера ёд гирифта баъд ба ватан баргардам. барои амин чанд ҷо курс буридам, мутасифона кор нашуд ва маълимигӣ кардам. як муддати 5 моҳа маълимигии бисёр фарҳангӣ меган ба мактабҳо, ба ятимхонаҳо рафта ба бачаҳо ба амн тарзи ами фарҳанги тоҷиконаро ба бачаҳо даст медодам. аммо хеле 5 моҳ даст додам, баъд аз як ҷо кор маълум шуд ва ба кор супоридам, интервю шуд, аз интервю низ гузаштем ва масъалаи 3 моҳ ва шуд. баъд бозомӯзӣ шуд. ширкати LG ҳаҳак меган. LG химия мешавад ба тоҷика, химия мешавад. LG Chemicals. амонҷа ба кор дохил шудам ва баъд 3 моҳ ба бозомӯзӣ ҳам гузаштем ва тибқи шартнома бояд 3 моҳ аввал бозомӯзиро омӯхта, баъди вай ба кишвари ва мерафтем. Лаҳистон меган, Полша меган ку? Лаҳистон мешавад. ба кишвари Полша бояд ман мерафтам. охири моҳҳои ноябр буд бозомӯзӣ буд шуд дар ширкат. баъди вай ман 3 бор ба амн раводити корӣ ба сафорати Полша дар Корея ма супордам. 3 бор супордам. 3 бор мо отказ гирифтам. ман медонам сабабша намегӯям. дар асл вақти шумо ба раводид ҳуҷҷат месупоред, вақти шумо ба отказ додан чӣ кардан, шумо ба сабабша намегӯянд. я отказ мекунед тамом, ягон чӣ кардан наметавонед. 3 бор супоридам, отказ шуд. гуфтанд ки ту худат бояд ба кишвари худат равӣ, ба сафорати дар Тошкент будагӣ супорӣ.
بعد گفتم وای ریسکوات نکردم بعد گفتم که خیلی نشد کانتکت ما قطع میکنم کانتکت قطع شد بعد در اونجا بعد ماهای آخر نوامبر 2018 بود جنابی سفیر زنگ زد سفیر جمهوری تاجیکستان در کره که یوسف زنگ زد انا گفتم که پیشنهاد کردن که کار کنیم یک جایی قطع سفارت وقتی که من معلمی میکردم معلمی بسیار فرهنگی میکردم از سفارت من بسیار موادهای ملی را میگرفتم کاستیوم و مثل لباسهای ملی را من میگرفتم ده رفتارات بسیار خوب داشتم از سفارت بعد پیشنهاد کردن که کار کنم قطع سفارت من راضی شدم و از ماه دکبر 2018 تا ماه فوریه 2021 انا 2 سال در سفارت کار کردم در وظیفه کارمند مامور تکنیکی و ترجمانی نیز میکردم و بعد 2 سالی که من در سفارت کار کردم خواستم که کمتر در خودم در شرکت کارگری سنجم ده برای اینکه من 6 سال در ایخت مهنت کردم زبانشون آموختم و تازه وقتی که موضوع به وطن برگردم یک چی میمونم یک افسوس میشود مثل که رفتم در کاره و یکون شرکت کار نکردم یعنی امکانیت استفاده نبردم بله برای همین فکر کردم که بعد قطع شرطنامه کاری را بعد دیگر ما تمدید نکردیم در سفارت و بعد از وی من با یک شرکت کارگری من داخل شدم چی شرکت؟ شرکت اوزی که ما کار میکنم قریب 10 سال میشه کار میکنم در وظیفه منیجر کار میکنم انا و شرکتی SJ Logistics Group میگن سوجون Logistics این شرکت قریب 26 سال میشه در بازار کار میکنن مسئله انتقال بارها ما چی میکنیم کار میکنیم بسیار شهروندایی که ما در کشور زندگی دارن مثل صاحب کاری خیلی مشغولن مثل کانتینر میپرسن مثل نقل میپرسن گفتم هستم که من در شرکت لوجستیک کار کنم مسئله های کانتینر رو چه خیلی میبریم انتقال کنم کار نیستم من مثلا وظیفه من این نظارت مولوی است بوغالتری میگن بوغوچوت میگن نظارت مولوی شرکت هایی که در فیلال هایی که در ولاستوک و مسکو و تاشکند و آلماتا و بعد وارشاوا من پیش میبرم انا خیلی از کاری از عموم در عموم گیرم اگر معلومات دارم مثال خیلی در یک ماه قریب تاگی 100 کانتینر ما با تو ایستگاه خوجان ما انتقال میکنیم 100 کانتینر میره در شرکت بین شرکت ما و صاحب کارهای تاجیکان خودمون شرکت های میانروی نیز هست شرکت میانروی کارگری دارن سونیل شیپینگ میگن کیجی تریدینگ میگن شرکت های کارگری آنها از ما درخواست کانتینر میگیرن با اون کانتینر را بالاشت $500 میموند و $580 میموند با صاحب کار میفروشن و بعد بار میکنن بعد شرکت میانروی ما درخواست میکنن که گرین روی ما باید گرین میریم بهترین و یک سوالی دیگر چی سبب شد مثلا شما چی طور در همین کاره همچون رئیس شورای خارجیانی شهر سئول دعوتی سیوم انتخاب شدید؟ بله وقتی من در دانشگاه کنگو میخوندم داده 2 سال من در تمام چهاربین‌هایی که از طرف شهرداری برگزار میشد من اکتیو اشتراک میکردم با آدمایی که در خیلی آدمایی که مثلا در شهرداری مثلا کاموان میگن کو خیلی بلند پایه سکپاستار چیزی میگن کو اما خیلی آدما وقتی کم شناس شدیم خیلی و یک مناسبتی قوی پیدا شد بعدی که مثلا در سفر کار میکردم با مسئله هایی که همین بسیار فرهنگی با اینکلوزیوی جمعیت انمون چیزا به من بسیار حواس داشتم که همچون یک رویه‌ای که بغیر از کاری اساسی من کار میکردم بعد بغیر از کار همچون یک حواسمندی همچون اولیچینی میگن با همون سوها یک چیکنم سعی خود رو گذارم بعد سال 2021 بود از جانب شهرداری انتخاب سر شد که با میگن شورای خارجیان شهر سئول دعوت سیوم سر شد سمگی میگن سمگی سر شد با مجموعه حجت رو سپردم و بعد وی انا انتخاب شدم اینترویو گذاشت یکم از مسنجر حجت رو سنجیدن که مثلا مدت چند سال من در همین رویه وی دارم کار کردم و سنجیدند و بعد از یکم روند گذاشتیم بیوم روند اینترویو شد بعد وی با یک اینترویو شد و گذاشتیم در اون 30 نفر گذاشتیم 30 نفر از 20 کشور
از جمهوری اسلامی تا یک خودم انا گذاشتیم بعد وای سر شد انتخاب رئیس و معاون جانشین رئیس سر شد در مابین 30 نفر شد 30 نفر الکی با اونجا یک چی میشوند تالنت شو میگن برمان میکنه خودتون بعد تعریف میکنید که خودتون تعریف میکنید ما خیلی کار میکنم و خیلی چون سیاست شناس مثلا وقتی پرزیدنت میشوم مثلا پیش از انتخابات میکنن که برنامه پیش از انتخابات یا ما انتخاب کنیم میخواد برنامه وای شد پرسیز روان گذاشت و چیز همون آدمایی که مثلا انتخاب شده بودن ما رو انتخاب کردن 12 نفر انتخاب شد 2 نفر مقابل من درآمد موندگیشون دیگه نفر وای کردن آواز دادن خیلی در آخر ما رو انتخاب کردن انا حاضر من در اونجا همچون رئیس شورا وای دارم کار فعالیت هم کرده شدم کار اساسی که من میکنم این مسئله دعوت کردن مثلا ما پارلمان چه میگن باکوش کی میشه نمیدونم پارلمان چه میگن وظیفه نیو همون در قانونگذاری در دایره قانونگذاری همین چیزا چی کرده شده است مقرر شده است همون کار شما میتونید مثلا با واخوری با میری شهری سیمون درخواست کنید در او ادکاس کردن ندارن نمیتونن تاس کردن یکم کاری من این بردن کاری عمومی فعالیت کاری شروع نیست این یک برگزاری مجلس های دائمی و غیر دائمی باشد یکم مثلا مثال واکسین روزی کمپانی واکسینی در شهر سئول آتش شده است اگر شود که مثلا بین خارجیانی که شهر سئول زندگی میکنند واکسینشون بسیار هم پست است ما وای میکنیم مجلس غیر دائمی میگذارونیم وقتی غیر دائمی میشود ما درخواست میکنم که خودی میری شهر نیز اشتراک کنند یعنی که معاونین شهر سئول میری شهر سئول اشتراک کنند و اونجا ما هر یک مسئله هایی که مثلا با روزمره خارجیان داخل دارد ما باید محاکمه میکنیم محاکمه کرده بعد وای که ما باید انتخاب میکنیم برنامه ها پروژه های قانون ها باید انتخاب میکنیم و با شهرداری پیشنهاد کنیم که همین را وای کنند این وزیر شما کودکای شما نیز با صدیق میروند کو کودکستان میروند شما پول میسپارید از جایی دعوت یکم کمک میشود نمیشود برای همین مثلا ما برداشتیم در سطح عالی برداشتیم و گفتیم که همین نفرایی که مثال خارجیان نیست همچون نالوگ میسپارن انداز میسپارن هر چیز میسپارن از معاش میکنه میگیری برای چی همچون یک همه چیز عهده کرده گرفته استودین با چیزای عادی شما نمیتین اما رو ما پیشنهاد کردیم این نصیب باشد از 1 مارس 2022 اون نفرانی که سن سالشون از 2-5 سالها با کودکستان میروند با کودکستان شخصی باشن اگر در یک ماه 350,000 وون همچون کمک پول میتن به پول میشوند کودکستان از با خارجیان انا با کودکستانی که چی تحت نظارت دولتی است کن اورینچی اون با 150,000 میتن از جمله دولت پول نمیتونه رفت با همون شد که ساعت حسابی کودکستان میگذارن من همین وای کردم در فیسبوک همین وای دیدم رکلام همین دیدین در فیسبوک دیدم لیکن تنها میری شهر سئول همین وای کردگی بله تنها در سئول دیگر شهرهاش بند تنها سئول بود بله دیگر شهرش برای چی مثلا در تگونه یا در دیگر شهرش نه تنها در سئول مسئله اینجا کمتر دیگر است نه وقتی ما درخواست کردیم در تمامش در کریه تمام وای کنن تمام کریه همین سیستم جوری کنن یکی ولی چی میگن ما کمتر همین ماموری ادمنستراتیو میگن کو ما ولایت سوب داریم خطان داریم مثلا تقسیم شده هستیم در اینجا نیست همین خلاص چچیگو میگن و فکری ما رو نمیگیرن او فکر ما را تمام قبول هم نمیکنن مثلا ما پیشنهاد کردن میتونیم ما همین خیلی کنید لیکن باید اردودار نیستن که همین را وای کنن جاری کنن او خودشون مجلس وکیلان شهری خودشون دارن خودشون بودجه دارن و با یگان ما قطع علاقه ما نداریم برای همین این مسئله اگر کردنی باشید در سطح عالی در پارلمانت کریه وقتی در پارلمانت کریه شما و بررسی میکنین در اون وقت میتونید در تمام جمهوری همین را جاری کنید
барои ҳамин дар саравал ҳамин дар шаҳри Сеул вақте ки аз дар Сеул сар мешавад дигар шаҳрҳо амалият талабат мекунанд оҳиста мешавад барое ки агар шавад беҳтарин мешавад барои аз мо ду кӯдак садиқ мераванд ҳар моҳ $700 меспорем бо ба ғайр аз он бо мехонанд киёҷебӣ мегӯянд анамон дафтару китобе ки вай мекунанд ҳава ё мулпум киёҷебӣ бо тукпиё ҳалдон мегиранд ана ҳамина мегиранд ҳамаашро алоҳида бовар кунед як мода қариб $1000 барои кӯдакон мо ҳаме хевай мекунем да бо ба ғайр аз он бо пули шир хичилошо мо хумон ҷудо метиҳем барои ҳамин агар ҳамин масъаларо пайгирӣ кунанд беҳтарин мешавад бо $1000 ки мешавад бо мо як кори дигаро намекунем рост мегӯед шумо ҳам ҳамчун корманди кор мекунед бо андоз месупоред шумо ай маошдон мекунанд ай моҳ мекунанд садибоҳо мегиранд ҳамин масъала агар вай шавад беҳтарин мешавад пайгирӣ кунанд бисёри подписчикон ҳамин саволро метиҳанд чӣ хел мо Корея биёем роҳоша гап занед барои чӣ дигар давлатҳо шартномаи корӣ доранд бо Корея лекин Тоҷикистон надорад барои ҳамин дар ҳамин ҷо аз шумо ҳамчун раиси шӯрои хориҷиён дар Корея аз шумо ҳамин савол ба ҷавоб гирифтан мехоҳем гап барои подписчикон Тоҷикистону Корея кай шартномаи корӣ мебандад маълумот агар дошта бошед камакам бошад барои ҳамин шахсоне ки омадан мехоҳанд барои ҳамуно хуб шумо хуб қайд намудед масъалае ки мисол аз сараввал ман бояд бигӯям ки ҳамин робитаҳои дипломатӣ байни ду кишвар Тоҷикистону Корея соли 2092 27 апрел барқарор шудагиаст лекин худи мо 2015 моҳи апрел сафаротро дар шаҳри Сеул мо иштирок кардем худи аз ҷумҳури Тоҷикистон сафир дар ҷумҳури Корея кор мекард лекин баръакс дар сафири Корея дар Душанбе набуд кордор буд ва вақти кордор аст ягон мисол қарор балонда наметавонад вай аз ин лиҳоз аз 1 январи 2022 сафири аввалини Корея дар ҷумҳури Тоҷикистон таъин шуд ҳоло бошад дар шуруъ кардагианд фаъолиятшон дар ҷумҳури Тоҷикистон шуруъ кардагӣ ҳастанд аз ин пас густариши ҳамкориҳо низ бисёр густариш меёбад ҳамкориҳо 2020 мо созишномаи корӣ ба ҳатто накунам 500 квотаи корӣ ба соҳаҳои кишоварзию моҳипарварӣ мо гирифтагӣ будем ва бинобар сабаби мисол COVID-19 ҳамин масъала камтар ба таъхир андохтанд мисол муваққатан қатъ кардан бинобар сабаби COVID-19 ҳозир бошад шояд сафарот ҳамин масъаларо ҳамин иқдома кардагӣ мисол идома карда мебошанд ба фикрам агар шавад ягон информатсия шавад ҳатман ба тавассути хабарҳои мисол Тоҷикистон хабар мекунанд дар газетаҳо хабар мешавад агар хабар шавад шумо метавонед ба он барномаҳо иштирок кунед мисол ба ҳуҷҷатонро супореду ба ҷумҳури Корея биёед дидедан дӯстон подписчикон ҳамин шартномаи корӣ насиб бошад иншоаллоҳ мешавад чӣ хеле ки қайд кардан бинобар ҳамин бемории COVID-19 ҳамин шартнома ба таъхир гузошта шуд насиб бошад камакак вазъият хуб шавад боз ҳамин масъаларо пайгирӣ мекунанд барои ҳамин дӯстони азиз камакаки дигар сабр кунед иншоаллоҳ ки шуд мо тариқи ҳамин тавассути интернетҳо хабар медиҳем баъд вақти коргар интихоб кардан ба чӣ шаъну шароитро нигоҳ кардан чӣ шартҳо масалан агар шартномаи корӣ шавад ягон шартҳо ҳастанд бояд забона донанд ё ин ки хондагӣ бошанд ва ё ин ки хондагиам набошанд касе ки хоҳад ба Корея омада метавонад ягон шартҳо ҳастанд ё нест шартҳошона бубинед да вақте ки мисол ба соҳаи моҳипарварӣ бошад ҳатман худи ҳамин соҳаи моҳипарварӣ ягон кор кардагӣ бошад ё ки ягон чӣ доранд таҷрибаи кори дошта бошанд онҳо бартарӣ дода мешавад онҳо лекин ин як шарте ки мисол муқаррарӣ нест мисол ҳамин бояд дар ҳатмӣ нест ана масъалаи мисол кишоварзӣ бошад худи ҳама Тоҷикистонда ин масъалаи кишоварзӣ ҳама кор мекунад ҳама медонанд аз ин лиҳоз ин масъала ҳамин кишоварзиву моҳипарварӣ неву оянда ҳамин масъалаи ба кори мисол заводу фабрикаву коргоҳҳои калон ин низ дар назар ҳаст ин бубинед дар ҷумҳури Корея қувваи корӣ намерасад ин як проблема аст дар ҷумҳури Корея вақте ки мисол
اقتصاد کشور مثل پیش هم میرود مثل سرعت مثل چی میگن رشد اقتصادی ملیشون در خطرناک نکنم 1% است جمهوری اسلامی 7% میشه در تاجیکستان برای همین برای در یک سطح نگاه داشتن همین رشد اقتصادی باید کارمندان قوه کاری به ساحه‌های همین مثال اقتصاد نمیرسند برای از این لحاظ آینده این حتما میشود میشود و در همین ساحه‌های مثلا زبان‌های ماشین تلفن انا همین جاها با زبان را باید دانند کارگران یا اینکه مهم نیست این شرط ها هست یا تو حال ولی معلوم نیست همین شرط ها بله هست یکتش نمین خودی کارگاه یا خودی کشور کره توسط تأسیس یابی زبان‌های مثل کوتاه مدتی زبان‌های کوتاه مدت در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه و خوجند مثل هر شهرهای کلان ده لیکن این چیز دا کمتر ما مشکل کشیده شده موزید عینی حال از این لحاظ من فکر می‌کنم که زبان رو خونده بیان یعنی در عموم گیریم اگر خودی که به کاری آمده در مدت کار کردن باشد این زبان آموختن زبان من توصیه می‌دم که زبان آموزن حتما ایرا اگر آموزن کو یگان برنامه ای هفت در کار نیست همین که زبان دانند کو میتونن با خودشون بیاید با خودشون آماده اینجا کار کنن همیشه انتظار شدنی به همون برنامه نمیشه در برنامه ما دانشجویان هم مهمان شدن بعداً یک عائله تاجیک بودن اونها کار میکنن در همینجا اونها هم مهمان شده بودن کسی که مهمانی برنامه شدگی بود همین سخن را میگفتن که باید زبان را کمی هم باشد خونده بیاین که عذاب نکشن این در حقیقت راست است رئیس شورای خارجیان سئول در نوبت سیوم نیز میگویند که باید زبان را کمی هم باشد آموخته بیاید زیرا که زبان را آموختن ناید مشکل است مشکلی میکشید برای همین در دوشنبه در تاجیکستان در دوشنبه در اینستیتوت زبان ها به نام ساتیم اولوغزاده کورس زبان آموزی هست میتوانید در آنجا رفته در کورس کوتاه مدتی آنجا یعنی 6 ماه یا اینکه 1 سال میتوانید کمی هم باشد زبان را آموزید این برای خودتان است وقتی که آمدید به یگان سبب یگان مشکلی میتوانید کار نمایید میتوانید زندگی نمایید باز یک مسئله دیگر خیلی که میدانید تاجیکستان و کره پریاموی ریس ندارن یعنی چرز دبی می آیند چرز ترکیه چرز قزاقستان چرز خیتای چرز روسیه و دیگر جاها خیلی که من باری اول با کره سال 2012 آمده بودن گفته بودن که پریاموی ریس می شود و این هم نشد نمیدونم با کدام سبب باشد باز سال 2015 بود یا 16 فرم شدگی بود در همون جا نیست همین مسئله را پیگیری کرده بودن باز همین خیلی خاموش شد و شما از همین چیز خبر دارید یا معلومات دارید که همین چیز می شود یا نمی شود پریاموی ریس برای که بسیار مشکل برای رفت و آب کردن توسط دیگر کشورها برای که بسیاری ها کودکا قطعی میبینیم بسیاری ها نه فقط با کودکامی آدمای کلان هم چرز دیگر دولت ها آمدم کمکت مشکل ایده من نمیدونم کی میشده باشد برای بسیار هم برای مردم امین برای پادپیسچیکان نیست بسیار همین چیز اینترس نیست شبخواره اگر معلومات داشته باشید مسئله خدسه مستقیم از سال از 2017 علیه سر کردگی هستن در روزمره هست محاکمه نیست کردگی هم درجه حتی با همون قرارداد امضا کردگی که ساعتی 5 نام دارد воздушное сообщение 5 степени свободы Подточить наймешем тебе мешала и панчум степень свободы меган и гуфтане ки мисол вақти як тайёра аз як шам меояд ба ҳамун кишвар ба сеюм бираванд ҳамин ҳуқуқ доранд ҳуқуқе ки озод аст аз ин лиҳоз ин масъаларо мо аз ширкати ватании хидмон ширкати сомонаи ҳамин масъаларо баррасӣ кардагӣ буданд даже ҳатто хатсайри чӣ меган техникӣ меган хатсайри техникиро барои монданд ки ду бор рафта омад кардан соли 2019 ду бор рафта омада буданд ки ба ҳамин хомӯш шуд дигар ин як дигар масъала ин мо пешниҳод кардем ки аз сабаби ки мисол мо тайёраҳои калон ҳаҷм надорем тайёраҳое ки мисол дар айни замон дар парки ҳавоии сомонаи вуҷуд доранд самолётҳои боинг 737-800 900 доранд ва ё лекин омаданда вақте шумо аз дигар кишварҳо мебинед ку
خیلی از تاشکند به شهر سئول بیان اگر 7 ساعت میپرن 7 ساعت وقتی شما از سئول به تاشکند میپرین 5 ساعت میپرین 1 ساعت وای دارد فرق دارد او برای من از جانب شرکت وطنی پیشنهاد کردم که از به سبب همین مدیر طیاره که به همون خطرهای ماگیسترالی میگن در ماگیسترال سلامت میگن وارد داخل نمیشود و ما روز پیدا نداریم ما سرابر از شهر دوشنبه از فرودگاه برنامه دوشنبه به فرودگاه بیشکک میپریم از بیشکک بعدی وای به شهر اینچون به فرودگاه اینچون همون ما پیشنهاد کردیم یک بار به شهروندان قرقیزستان ما با وای میگیریم پاساژیرها رو به خطر میگیریم لیکن ایرو با حکومت کاری معقول ندانستند گفتند که این مسئله ما قبول نمیدونیم برای اینکه وقتی شما توسط بیشک میپرین پاساژیرهایی که ما پاساژیرهایی که شرکت‌های هواپیمایی کاری آزیان و کارون ایر از الماتی میگیرن شما باید میگیرین پاساژیرهای این شرکت‌ها کم میشوند برای همین گفتن که ما باید راضی نیستیم اگر پریدنی باشین راست خطر مستقیم خودی از شهر دوشنبه تا به شهر اینچون مبین به شهر الماتی و به بیشک ما قبول نمیدونیم توصیه نمیدونیم قبول نمیکنیم ما مقابل هستیم همین مسئله قبول نمیکنیم وقتی قبول نکردن همین مسئله با کپتر خاموش شد از جانب شرکت وطنی گفتن که ما تا اون وقت که ما هواپیماهایی که مثلا در ماگیسترال نمیپرن همون رو ما اگر خریدار نکنیم ما به شهر سئول پرد نمیتونیم از این لحاظ خود شرکت هواپیمای سومون ایر علاقه به شرکت بوینگ فرمایش داده گفتند که با هواپیماهای مدل 787 800 دریم میگن انا موقع یک طیاره فرمایش داده هستند شاید 2020 سال باید با شرکت هواپیمای سومون ایر بشود رسیده شود سلامت میشه سی باشد این کپتا شهروندان که مثلا رفته ما زیر شدن گیرد کو خیلی ما از همین چی میگن سپروس میگن کو تاجیک میشه سپروس درخواست کم است ولی تو کم است مثلا از دانشجویان اومده هستن حدود 200 دانشجو داریم ما در جمهوری کره تحت ویزه D2 D4 در جمهوری کره 200 نفر توجیه داریم پیش 100 نفر بودن وقتی که 2012 سال بود 100 نفر دانشجو بود اومده بودن از 200 نفر یعنی که باز حدود 1100 نفر خود شهروندان داشتن که مثلا بزرگ مهرمند و مثلا آدمایی که لگال نه قانونی زندگی میکنن و کار میکنن اونا حدود 1092 نفر است 1092 حاضر کارگر است کارگر خودی با شناسنامه تاجیکی خط اومدگی با بغیر از وای 4000 تاجیک داریم و توسط شناسنامه رسمی اومدگی هستن و اونا بسیارشون وای است غیر قانونی زندگی میکنن و در سیستمشون همچون شهروندای روسیه شمرده میشن برای همین کمتر مشکل داریم ما مسئله قطعی لیکن اگر خطر مستقیم شود این مسئله حتما بعد بسیار مسئله وای زیرونی کاریدور میگن انا مسئله زیرونی کاریدور میگن کو کاریدوری سبز این مسئله هر سال از جانب خودی همین وزارت عدلیه و خدمات مهاجرت کاری و میکنن پیشبری میکنن خودی حالا نیست همین زیرونی کاریدور علاقه در برای ماندگی هستن تا 30 اپریل 2022 ادامه میکنند اون شهروندانی که مثلا در خارج جمهوری کره در ناقانونی زندگی میکنن اونها میتونن از همین امکانات خوب استفاده ببرن و با تاجیکستان سفر کنن و وقتی شما از همین امکانات این شرطی که مثلا از همین امکانات استفاده برده میشود این شرطش اساسیش این باید واکسن رو در جمهوری کره گرفتگی باشن واکسن یکم دوم نور باز کدام نمود واکسن است فایزر است مثلا مدرن است فرق نیست کدام واکسنی که مثلا از خود جمهوری کره گرفتگی هستن و یا میتونن از همون نشان دهن از پاپچیکن جریمه آزاد هستن و در مدت 6 ماه با حقوقی گشت آمدن دارن شهروندانی که اگر چی واکسن کاتگی نباشن چی و جریمه میسپرن شاید باید علاقه شود اعلام علاقه شود لیکن حالا که رفته شده است این مسئله همین واکسن قطعی است مثل بسیار مسئله بسیار حل طلب است همین مسئله واکسن در خود جمهوری کره نیست برای همین همون قرار کردن که اون نفرانی که واکسن رو گرفتگی هستند اون نفرانی که واکسن رو نگرفتن من تفسیر دادم که رفته گیرن آرون
шахсоне ки агар масалан ғайри қонунӣ истодаган ва ё ваксина гирифта метавонанд? чӣ бане вақти ин масъаларо бисёр нафар бисёр шаҳрвандони дигар кишварҳо ҳам низ ба шӯрои мо муроҷиат мекунанд. Чанд муроҷиат омодагӣ буд. Индонезия, Бангладеш, баъд Мянмар, Бурма меган омодагӣ буд. Меган ки мо айни ҳол ноқонунӣ қариба 6 сол зиндагӣ дорем меган. Мо рафта метавонем вай гирифта. Шарти ки мисол барои воксингирӣ и ID карта доштан аст, ID картаи кариягӣ. Вақте ки шумо ID карта надоред, ноқонунӣ зиндагӣ доред, шумо метавонед вай равед. Ҳамон погонсо меган ку? Погонсо чӣ меган ба тоҷикӣ? Хай ҳамон ҷое ки погонсо ҷои тандурустӣ? маркази тандурустӣ меган. Маркази тандурустӣ мераванд. Дар ҳар як ноҳия доранд охи. Погонсо рафта, дар погонсо шумо номерис мекунанд. Онҳо ва доранд парлумоч салоҳият доранд ки шахсияти он нафарро ба хадамоти муҳоҷират надоранд, намерасанд. Вақте шумо мерем ман ноқонунӣ зиндагӣ мекунам, паспортатон пешниҳод мекунед, паспорта ва ё шумо як вай мечанд, рақами идентификатсионӣ мечанд. худи ҳамин дар ID карта рақам дорем ку ҳамон худ ID метавонад шумо ба як дафъаи наметавонад шумо ба ID қатӣ мерен худтон номерес мекунед, ваксина мегиред, дар телефонтон баъд дар ниҳо меоянд ҳама информатсиё ба мебиён, якума гирифт, дуюма гирифт. Агар телефон нахоҳед шумо дар як коғазаки метавонад пеша зада метавонад. монанди карта барем. Лекин ва ё уҳдодор ҳастанд ки шахсияти он нафарро ба хадамоти муҳоҷират вай накунанд. این مسئله من باور دارم وقتی که مثال کردگیان هستم نفرها کردگیان نمیکنند یا پیش اینفورماسیون همین شخصیت با خدمات مهاجرت پیشنهاد نمیکنند یا مرکز تندرستی و یا همین صلاحیت دارند و همین اون نفرایی که مثال ناقانونی زندگی میکنند من تصمیم دادم که همین پاکونسو رفته از واکسینه گیرن خودی با همین فرماتی خودشون فایده دارن و وقتی که مثلا همین کاریدور سبز استفاده می‌کنن بسیار خوب است. دپارتاسیون نمی‌کنن. دپارتاسیون را 61 یک بود فکرم. این 61 در دوران وای قابض یک دو میزنه وای قانونی مهاجرت میکنن ایمیگریشن اکت میگن ایمیگریشن اکت ماده 69 بند 1 این معنی داره که مثلا این نفر در همین کمپانی که مثال زیان کاریدور شد برآمده رفت و حقوقی بعد 6 ماه همین مثلا در بیرون از کشور زندگی میکنه بعد 6 ماه حقوقی آمدن دارد همه خیلی بند دارد و همون بند 61 و 69 یک میگن همون رو پیچچه میزنن و در پاسپورت میزنن و بیچاره میگن که بیچاره شده 73 میزنن 71 میزنن ماده میگن و دیگر نمودن якта подписчик ҳамин масъалада вай кардан аз ман пурсидан расм гирифта роӣ кардан 61 буд гуфтанд ки ман бо хоҳиши худам дар ҳамин зилёни дарога буромадам лекин танҳо вай мондан ҳамин печата мондан 61 чӣ бошад маънояш чӣ бошад ман рости гап нафаҳмидам ба гуфтам ки насиб бошад хонаи аҳроршон равем ман ҳатман ки мепурсам рақами 61 буд چون رفتن با خواهش خودشون برمدن در زیلیونی در 61 باشد من یک بار باید بینم شاید خطا کنم از اگر گویم شما 61 ماده 61 باشد در خود همین قانونگذاری ایمیگراسیونی کاریت در 61 چی در نظر دارد حتما پیش از کووید به فیلم برآمدگی پیش از کووید اولی باشد به فیلم 1 سال باید به فیلم 1 سال حقوقی اومدن ندارن بعد 1 سال میتونن با ویزا بگیرن روابط گرفته با گشت کاری بیان خیلی نصیب باشد احرار همه دیده همون 61 رقم 61 معنیش دیده با ما مینویسم و من حتما که در برنامه‌های آینده حتما که برای شما نشان میدهم بعد احرار جان شخصانی که با خودش خودشون از بازیجان کاریدور برآمدنیان یگان حجت مخصوص در کار است حجتی مخصوص البته در کار است اینا رفته در خدمات مهاجرت محل در کجا شهر زندگی میکنن خدمات مهاجرت هم میکنن در کار اپلیکاسیون دارن اپلیکاسیون رو پر میکنن میسپارن لیکن ویا وقتی که همین در مدت استفاده میبرن ویا پاپچیکم نمیسپارن پاپچیکم میگن پاپچیکمش جریمه نمیسپارن برای غیر قانونی شدن ویا جریمه آسوده هستن بعد خدمات مهاجرت درخواست میکنن که سرتیفیکات واکسین گیری را نشان دهند که در حقیقت وای واکسین گرفتگی است بعد که وای نشان میدهد یگان وای قطعی همه حجت ها باید
ва бояд нишон чиптаи ҳавопаймоӣ бо нишон кард ки мисол ҳамон рӯз ҳамон рӯз мисол ман бумода меравам онҳо баъд дар системашон ворид мекунанд ин нафарро бе ягон проблема бе ягон мамоният мушкилат бумода мераванд оё ҳамин ваксина гирифтан ҳам аз як ҷиҳат хуб аст барое ки аз Корея баромада баъдан боз дохили Корея шавед карантин намекунӣ озод аст барои ҳамин агар дар Корея гирифтагӣ бошед дар берин бошад ва ёро ҳозир намекунанд чӣ мегӯянд признават карантин меистанд признават намекунанд танҳо ҳамин шахсоне ки дохили Корея шудан мехоҳанд дохили Корея омадан мехоҳанд вақте ки ваксина гирифтагӣ бошанд 2 ҳафта карантин намешинанд омадан яъне озод мегарданд тӯли 7 соле ки дар Корея кору зиндагӣ мекунед таҳсил кардаед аз нигоҳи шумо ҳамин Тоҷикистонро чӣ гуна давлат медонанд яъне дар бораи Тоҷикистон маълумот доранд тоҷиконро мешиносанд яъне ба мардуми тоҷик ба халқи тоҷик чӣ гуна дид доранд дар бораи Тоҷикистон чӣ фикр мекунанд аввалан Тоҷикистонро мешиносанд намешиносанд дар бораи Тоҷикистон маълумот доранд баъдан амин мардуми тоҷикро дар Корея чӣ гуна фикр мекунанд чӣ гуна дид доранд бале барои ки бисёриҳо мегӯянд ки Тоҷикистон мардуми тоҷик бисёраш дар ҳар давлада бисёрашон қадр надоранд ё бисёрашон хеланд ва ман барои подписчикон нишон доданиам ки мардуми тоҷик дар Корея чӣ қадар қадр дорад чӣ қадар қимат дорад масъалаи якумш ин дар худи кореисо чӣ хеле фикр мекарданд ба Тоҷикистонро вақте ки ман 2015 омадагӣ будам мисол мепурсиданд охи мо забона камтар бо гап мезадем аз ки омадӣ ту мисол Тоҷикистон мегӣ Покистон мегӯянд Қазоқистон мегӯянд Қирғизистон намедонанд лекин як кишваре ки мисол нокашфшуда мешиносанд кишваре ки як вай доранд потенсиал доранд мисол одамоне ки мисол кайсо куҷои рави кайсо доранда як камичка деган ба бани худшон гап мезананд мисол а Тоҷикистон бошад ба кайсо ҳамчун як кишвари нокашфшуда ҳаст худи ман вақти сафар кор мекардем бисёр нафар меомаданд ва мо имкониятҳои туризму мисол ҳар соҳаро мо презентатсия мекардем мефаҳмондем ва амихи кишвар наздики мо будааст чӣ мо намедонем амихи мегуфтанда ана амин 2015 вақти мо омада будам мегуфтем Тоҷикистон намешинохтанд лекин ҳозир бошад бисёршон мефаҳманд Тоҷикистон мегин Тоҷикистонро медонанд барое ки дар бораи мисол бисёр туризм мисол туризми кӯҳӣ меган ана ба минтақаҳои Помир бисёршон мераванд худи вақти сафар кор мекардем бисёр ҳамин сезоншон аз моҳи май то моҳи октябр барои работгирӣ меомаданда кайсо меомаданд мисол ба минтақаи Помир рафтани ҳастанд мисол медонанд филм мегирифтанд навор мегиранд филм мегиранд дар бораи бабри барфӣ мегӯянд паланги озода паланг мегӯянд ҳамун дар бораи ҳамун палангам як филми документалӣ ҳам омода кардаги ҳастанд ана вақте ки мисол ҳамин хел барномаҳоро аз ҷумлаи сафорат худи мисол донишҷӯёне ки дар худи Корея зиндагӣ мекунанд мехонанд онҳо низ ба ҳамун мисол пешравии номи кишвар дар худи кишвари иқомати Корея мисол амоно ба як ҳиссаи худшон гузошта истоданд худи кайсо бошад чӣ хел фикр мекунанд мисол ман фикр мекунам ки мисол як позитивӣ фикр мекунанд нисбат агар ям относительно як нисбат ба кишварҳои ҳамсояи мо мисол кишварҳои ҳамсояи мо мисол Қазоқистон Ӯзбекистон Қирғизистон бисёр камтар негатив медоранд ё тоҷико бошанд аз бас ки мисол кам мардум дар инҷа дорем бо камтар мисол криминаливу вая надорем дар муддати 2 соле ки ман сафар кор кардам ягон ҳолати муноқиша байни ду миллат ки як криминали набуд дузди ягон ва ягон худохоҳад иншоалло то охир намешавад барои ҳамин як имиҷи хуб доранд дар бораи тоҷикон хуб аҳрор як саволи дигар хӯрокҳои ҳамин Кореяро хӯрокҳои мардуми Кореяро чӣ гуна қабул мекунед бароятон писанд аст ё ин ки не барое ки хӯрокҳояшон назар ба хӯрокҳои худамон вай доранд гӯшти хук не ҳам гӯшти хугу ҳам вай фарқ мекунанд хӯрокҳои худмон беҳад
дигар ҳастанд. Дар ҳама барномаҳо фақат мегӯям камакак равғанашон ахмон зиёд аст ё намакомон. баъдан морепродукти номаҳсулотҳои баҳрӣ бисёр истифода мебаранд. барои ҳамин хӯрокҳояшонро чӣ гуна қабул мекунед? хӯрокашон агар ростиш гап занам шумо ман 7 сол зиндагӣ мекунам. ягона проблеме ки ман ҳоли то мисол вай накардам мисол амира кара натонистам ин масъалаи ҳамин хӯрок аст. ин хӯрока мисол чӣ гӯям мисол аз ҳад зиёд гӯшти хука истеъмол мекунанд. мисол нохоста хӯрдани ҳамин гӯшти вай ҳаст, эҳтимолият дорад. аз ин лиҳоз то мисол ба ҳамон хӯрокҳое ки мисол ба хӯрокҳои мо камтар монанде доранд ман вай мехӯрам. мисол чимтак мегӯянд мисол ё ин ки мисол гӯшти мурғ таккалбӣ мегӯянд чунчон вайда мисол ҳамон хӯрокҳошро мо мехӯрему лекин мисол ман намедонам вай дар ширкате ки кор мекунем қад 1 сол кор мекунем ҳар абед мо вақти нисфи рӯзӣ мерем фақат хӯрокҳои кореягӣ охӯрем. ман намедонам вай 200 намуд меню дорад кадомаш вай дорад кадомаш ман метавонам хӯрдан мисол намедонам ҳамон масъаларо. барои ҳамин ҳар вақт мисол мо ошхона мерем ман фақат танҳо ҳамин бибимпап мисол ё ин ки мисол калбитан ҳамонро мезанам. кормандои ҳамкоромо мепурсад ту чӣ фақат ҳар рӯз ҳаминро мехӯрӣ? хай охир ман дигар хӯрда наметавонам охир дигар бошам. ман намедонам ҳамаи мо хелем тоҷикҳо рост морам ҳамин масъала дар ҷои кор монам ҳамин раисамон бисёри бад вай мекунад ай кушти ту мегӯяд мо чизи вай гӯштаи худро хӯрда наметавонем да вай мекунад. кареса мегӯяд ки фақат погумпап мехирида бад намезанад я чиз сос бихӯрем фақат погумпап дига ҳеҷ нест. дар хона бошанд янга яъне ҳамсаратон хӯрокҳои тоҷикӣ мекунанд ё ин ки боз хӯрокҳои карискира фақат нисфи рӯзӣ ман мехӯрам танҳо калбитангу мисол бибимпапу мисол хӯрокҳое ки ба шумо вай аст писанд аст мувофиқ аст писанд аст. дигар хӯрокҳошу тинҷанҷигӣ мегӯянд чим хӯрокҳо доранд ку ман намедонам кареса дигар шиносо мисол ҳамаша медонам мисол чӣ хел авқот аст чӣ хел хӯрок аст ман намедонам тинҷанҷигӣ чӣ хел бошад чӣ хел таъм дошта бошад намефаҳмам. барои ҳамин дар хона бошад ин ҳамсармон вай мекунад хӯрокҳои фақат тоҷикӣ мекунанд. мо аз берун хай масъалаҳоро мехарем мебиёрем дар инҷа мекунанд. ягон фарҳанги кореяро бо тоҷикистон муқоиса кунед. кадом фарҳанги ҳамин корея ба шумо писанд аст ва кадомаш не? фарҳанги корея дар байни мисол чӣ гӯем хай вақте ки озиш кор кардаистам бисёр ҳаст фарҳангое ки мисол дар ширкатҳо фарҳангошон дигар аст дар берун бошад дигар аст. барои ҳамин дар берун бошад салом кунишон мисол гирем мисол дар пеши мисол будда ё ки одамо таъзим мекунанд мисол боз таъзим мекунанд ку хай мода ин чиз камтар нитор нест мода нест фақат як алода мекунем алода мекунем мо намеки дар падар модар намекунем хела падар модар айда мекунем ҳамин фарҳангашон барои шумо аҷиб аст. аҷиб аст. баъд вақте ки мо дар донишгоҳ мехонем бисёр мерафтем ҳамин чизоро мисол ҳамтун чехо меанд ку чехо таҷриба ман намекардам ҳамин камтар охири мо дигар хел муҳита калон шуда ҳастем. аз ин лиҳоз ин масъала камтар вай аст. ононе ки эҳтиром мегузаронанд ҳамин фарҳангҳои модар эҳтиром мекунанд. мисол ман наметавонам ин чиз карда окей мегӯям мисол вақте мисол гӯшти хукара мехӯрам мегӯем қабул мекунанд мисол маҷбур намекунанд ки шумо вай кунед. баъд вақте ки мисол дар ширкат бошад мо бисёр вақт мешинем корпоратив мегӯянд мешинем кормандор мисол оно менӯшанд хай то мурда намешунанд охир то мурда намешунанд ки мисол ягон чиз намефаҳманд дохил ки номи чия намефаҳманд. барои ҳамин дигар намекунанд мисол оно вай намекунанд мисол маҷбур намекунанд мефаҳманд майлиш хуб кардӣ. сегодня ман рафтам ҳамин забони кореягия 3 маҳ ҳамон вақти вай донишгоҳ тамом кард арафаи ҳамон донишгоҳ мехонда ҳамон забон курси забонҳои кореягӣ хондам 3 моҳ. баъд той кардем ба омадем қати шавҳарам одамошон хеле хубанд хеле меҳрубонанд. ин ба ин ҷиҳат ман ба хеле маъқул шуд. дар он вақт ман ҳоли забони кореягӣ нағз намедонистам худам тоқа буромда гашта наметонистам. ин как қайинтар мушкил
ба ҳар ҳол шумо дар тоҷикистон хонда омадагид бо се фақат якум китоба хонда омадагим ҳангл алфавит ба ҳар ҳол ҳамон якум китобам хондед масалан дар омаданда забона медонед ки куҷо рафтан дар кор куҷо рафтан дар кор нест ҳастку навистагӣ баъд сони худам сар кардам ай моҳи охирои октябр хондана ямин Starbucks кафе мерафтам фақат ҳамон дарсҳои видеогӣ ҳастку ютубба ҳамон хондам аввалаш то худам сар кардам баъд шабона ки ино ай кор омадан қатъи ҳардуму меомӯхтем баъд сони дарсҳое ки онлайн ҳаст вай центр глобал центр глобальный центр ай ҳамон дарс гирифтам баъд ҳамин як сол қариб ки як сол шудагишба ҳамон сеюм урбина гирифтам баъд сони богашта духтарчаам таваллуд шуд духтарчаам кати тоҷикистон рафтиму ба онҷо бо хонда давом додам сони ҳамин ба тариқи стипендиягӣ омадам ҳозир бо давом дода студия беҳтарин рости гап барои мо тоҷико ҳамин хел шахсоне ки пеш рафтан яъне муваффақ шудан як фахри мо ҳастанд фахри мо ҳастед гема хато намекунем шахсоне ки дар ҳамин давлати Корея на фақат дар давлати Корея балки берун аз масалан дар Амрико ё ин ки умуман берун аз Тоҷикистон бошанду муваффақ шуда бошанд барои мо беҳад ин як фахр аст ки боз як миллати тоҷики мо ҳамин хел талант доранду ҳамин хел муваффақ мешаванду оилаҳои солим доранду зиндагӣ мекунанд ба ҳамин хотир барои мо тоҷико як фахр аст хуб аҳрор мо як вай дорем як бахш дорем бахши ҳазлу шӯхӣ мегӯянд дар инҷо саволҳои шӯхиомез ҳаст шумо бояд саволҳоро гирифта якта хонда ана ҳамон чизе ки ҳаст бояд шартро иҷро кунед ва мо тӯҳфа омода кардагием ва шумо тӯҳфа медиҳем барномаи мо дар ҳамин шарт ҳамин шартро дорад ва тӯҳфаи худашро низ дорад чӣ хеле ки мебинед фою навистагием барои шумо метавонед саволҳо зиёд нестанд ана гирифта якта хонда шартро иҷро кунед бисёр нест як 5-6 мегӯянд ки шумо аз ҳисоби зиндагӣ шоҳона дора шумо дар Корея аз ҳисоби оилаатон я занатон зиндагии шоҳона доред рост аст аз ҳисоби занам зиндагии шоҳона чизе ки мебинем мисол хеле зиндагии шоҳона надорем мо агар гӯям ки мисол чӣ хел ёрдам мекунад мисол бо хубои худаш вай кард дохил шуд донишгоҳ ҳар моҳа стипендия мегирад ҳамун стипендияшонро рост мегираду ба дасти шавҳар орда меспорад баъд ҳар рӯз шавҳараш 5000 мекард кофи дар як фуруди тоҷикӣ рақс кунед апелсинро дар 10 дақиқа хӯред 10 дақиқа 10 секунд 10 секунд дар 10 сония 10 дақиқа ма як кам дар 10 сония як апелсин хӯред
азиз. Ман худам мисол кунам як биса чопаси шамашнда. Он мидониш як дачи гутам не 5 гутам эсам. Буд хидат аппликацион шело. Зарак мехри. خب در آخر برنامه احرار به همان تاجیکانی که میخواهند به کره بیایند اگر راههای آسان باشد میگفتید به همین تاجیکایی که به کره آمدن میخواهند یک چند راههایش را توصیه میداده خوب میشد. در عین وقت که میشه پاندمی کووید 19 در جهان هر نمود واریانتاش پروموده شده است اومدنی روی همه اومدنی خوبترش این مسئله با فکر میکنم که زبان خوب اومدنش خوبتر است برای اینکه پیش مردم خوب اومده بود که اول شناسنامه روس رو میگرفتن رسیده میگرفتن بعد می اومدن شهروندی روسیه رو اون وقت 90 روز به ویزا بود به روابط بود نگیر به روابط بود برای همین 24 میگرفتن آموزی باشد جمهوری کره ویزشون رو لاغ کردگی هستن موقتا بله از این لحاظ فکر میکنم که جوانانی که مثلا اومدن باشند در بیان کردن که مثلا در جمهوری تاجیکستان در دانشکده زبان ها ساتی منوزاده کورس های زبان آموزی هست در آنجا یک سمستر شاید با فکرم کفایه است یک سمستر خواهند بله یک الیمنتری باشد هم یک هر زده تونند آنها بسیار خوب میشد اومدن خودی ما باشد با شهروندان جمهوری تاجیکستان تنها 2 ویزا ما وجود دارد تنها 3 ویزا است این توریسمی است سیاحی دانشجویی بیزنس داریم بعد با کارهای اتنیکی داریم و F4 اومده میگیرن 8 دار تمون چیراک میگن همون ویزا تنها با اون شهروندانی که مثل اتنیکی کاریسن آنها رو داده میشوند با شهروندان تاجیکستان باشد اگر این مسئله کمتر مشکل است تنها سیاحی و دانشجویی دارد و بیزنس دارد این حال ما ویزای کاری نداریم از این لحاظ تنها اگر خواهند بیاین مسئله همون زبان در کره دانشگاه‌های مثل در چیبان در بغیر از شهر سئول دانشگاه خالی است همون دانشگاه اگر سپارند دیگر اتکاز نمیکنن یعنی اجساد خودشان میتوانند که بیاین خانه و پیش از آمدن همین زبان رو یک سرتیفیکات در کار است برای همین وقت که شما ویزا را با روابط حجت میسپارش از شما میپرسند یک سطح زبان اگر خواندگی باشین شما دا ویزا حتما میدن اگر نداشته باشن کمتر مشکل است از همین لحاظ زبان را یک کورس باشد خوانید بعداً بیایید 3 ماه هست 3 ماه چخیلی که میگن اگر همون سرتیفیکات یعنی باشد برای آمدن با شما آمدن کمک راهش قلای میشود احرار تشکر زیاد برای مهمانداری سرول برای مهمانداری بعداً برای همه آن جوابهایی که برای همه آن سوالهایی که جواب گردانیدید این هم کوشش من همه برای آمون پادپیسچیکان برای آمون دوستانی که دوستاری کره هستن از کره معلومات ها گرفتن میخواهند خیلی که دیدید همه آن سوالهایی که شما داده بودید من از مهمانی برنامه یعنی از احرار گرفتم فکر میکنم که برایتان معلومات های بسیار هم ضروری جمع کرده به شما من پیشنهاد کردم و برای مهمانداری و دعوتمان را پذیرفتن تشکر گفته این چی میگن توفه برنامه ما برای شما قبول کنید بیکنم چیکار نداره از رحمت که بزرگمه فرزانه بسیار رحمت شما برای تشریفتان ما میدونم که مثلا شما از شهری دور آمده 3 ساعت 4 ساعت راه با ماشین است از خودی از دوشنبه به خوجان آمده شما همین خیلی دوستا برای این وقت طولانی شما از اگه بزرگ مهربان کار دارن بعد
خوب بود به فکرم از این لحاظ بسیار تشکر میگم از نام خودم از نام اویده خودم برای تشریفتون با حیدر مقدم میگیم آینده ما شما رو با انتظار هستیم اومدن گیرین خونه شما همه شده است در تگو انتظار میشویم حتما پدر مادر بیاین حتما گرفته میرم و گفتن امانت که امین هفته باید پدر و مادر یعنی والدینشون به کره می اومدن ولی از سبب یک چند سبب ها یعنی نآمدن می بودن باز هم برنامه من جالبتر می شد و صد افسوس هیچ گپ نه نصیب آینده انشالله باز می آییم. بعد از ثبت برنامه یک جا سرجم نشسته آش دردانه جان را چشیدیم. معلوم است که کدبانوی ماهیر است دردانه جان بسیار هم با لذت بود آش. سپاس بی اندازه به عائله بقیف ها برای ما را پذیرفتن و مهمانداری کردن. خیلی منتدار هستیم. انشاءالله که پدر و مادرتان به کره صحت و سلامت آمده رسند ما شما را در شهر تگو انتظار می شویم. حتما که به مهمانی بیایید. حالا باشد در شهر سئول همچون منیجر دپارتمنت اداره‌کنی فیلیال‌های خارجی شرکت SJ Logistics Group فعالیت دارد. با احرارجان بوقیف در آینده باز هم از این موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا داریم. فراموش نکنید که شما همیشه فخر هر یک ملت تاجیک هستید. روزمان را به این نهایت خوب گذرانیدیم. از دیدار یک هموطن خود شاد گردیدیم و اینک راه میگیریم طرف خانه امان شهر تگو. از سئول تا تگو 4 ساعت راه است. نفرانی که تا آخری برنامه با ما بودند سپاس گذاریم. مطمئنم که برنامه مقبولتان گردید. همه آن سوالهایی که به شما لازمه بود از زبان مهمانی برنامه ما شنیده گرفتید و با سوالهای علاوه‌ای پیدا شود در زیر ویدیو یعنی کامنتاری نویسید. نصیب خوانده به اینوبت میگیریم و در برنامه نو که مهمان دیگر انتخاب می شود باز از زبان آن نفر به سوالهای علاوه‌ایتان پاسخ می گردانیم. اینجا باشد خیر و خوش می نماییم. با ما راهی سفید و به شما شام پر از مهر در پناه اسمت خدا باشین. خیر 여러분 더 만나요. 안녕.